الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتاب الله وسنة نبيه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، يقول الله عز وجل في محكم تبيانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, muna-muna itukbar sin kita niyo insa taud-taud pagsarang syukur pamahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in Allah subhanahu wa ta'ala masih kita niyo diridjikian tiap-tiap adlaw. Karena in Allah subhanahu wa ta'ala masih kita niyo biusan pangumulan hatiranan sin pangumulan ini makatunay kita niyo si mga dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in makapagtaubat kita niyo po Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salam iban sin salawat pajungjungan natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul amuin wayruun nagbati ilaul nagpasaplag sin agama. Ingkatan sin pakarajaan sin agama hindo niya kato taniyo. Parakala pagzakat hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Parakala pagtaat parawamaas hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian impagpuasa hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo katan. Bangku no tumagna magtangka iban singku no amuin mag-iftar iban na singkatan sin mga makakabatan halaw sin pagpuasa. Sambil mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinduan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biyariin in hantang sin pagsambahayang. Biyariin in haya sin pagsambahayang amun halaw pamung niya hadis niya sallu kama ra'aitumuni usalli. Sambahayang kamulong niya biasin amuin
pagkakitaan niyo biyariin ako magsambahayang. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang in siya nakawidda parugaing amo in ibadat amo in wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala paipon niya. In zakat parakala sin zakat pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam yari hababaw gumi. Damikyan in parakala sin pagtaat paruamaas pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul yari hababawan sin gumi. Damikyan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in parakala pagpuasa pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam yari hababawan sin gumi. Arapon amuin pianaog naman in parakala sambahayang amuin hukum hakam sin sambahayang wayruun na marahi amuin pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala in parakala sin sambayang in Rasul yari hababawan sin gumi sa sumagawa nagkalangyan pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam imangkat pataas langit atawakan nagkalangyan pa siya pia isra sin Allah subhanahu wa ta'ala pataas langit hasupaya sadya ikarihil in pakaradyaan sin pagsambahayang amu ini in kalagbuan sin sambahayang sambil in pagsambahayang ini dahil nga mga kalagbuan niya, mahinang mo ini alaka amuin, connection mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, in mano siya amuin, mabugat na kaniya in magpatindog sin sambahayang, inyaan, wayroon na connection niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in pagsambahayang, doon mo maramag munajat in Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakalagbuan sin sambahayang yan, amo yan in mahinang tiranan, ikapapas simpardusahan mo. Sambahayang mahinang mo connection po Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan magpapapas sim mga pardusahan mo. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hama na niya kulang maglabi, in mano siya long niya, pagpuas naman sinlong niya sin sambahayang pajal, di niya nakaingatan, in mga magtahinang niya, pagpuas sin pajaryaon doon nakain makabisara siya og lama makahinang siya dosa sa sumangawa pagdatong sin sambahayang zuhur pagsambahayang niya zuhur yaon papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan sin pagdusahan niya utan sin pajar ibad sin zuhur sambil umabot na sa pagpuas sin zuhur di niya na isab kaingatan bang uno in mga magkahinang niya dosa puas sin zuhur yaon sambil autan siya amuin asar pagsambayang niya asar ampunun na isabsin Allah subhanahu wa ta'ala impardusahan niya amuin hautan sin zuhur iban asar sambil nasadjabiyat to sambil paisa sambil siya matug po Allah subhanahu sambil siya matug wayroon dosa-dosa niya po Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakalagbuan sin sambahayang in sambahayang bangsa upama in ginhawabaran mo magpakalanggal amoy sarasin Allah subhanahu wa ta'ala inut nawaun sin sambahayang in mga pakaradyaan magkahinang muli kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena in Allah subhanahu wa ta'ala limpal niya alam si Quran inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar bunnal tuod lang niya in sambahayang igun niya in mga magkahinang mo kasaan amoy magkahinang mo amuin kamasok ka lang sin Allah subhanahu wa ta'ala inut-inutun niya lawaon amuyat to yung kalagbuan sin sambahayang mahinang mo connection po Allah subhanahu wa ta'ala damikyan magpapapasin dosa mo damikyan amuin mag-inut-inut umig sin mga hinang mo kung marayaw sambil mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang amuna ini in sa lagbo karayawan madawhat sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyak-tiyak adlaw. Karena mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala manusya malam may pag-iman magkalangyan karayawan asupaya in siya katumbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala na amo na ini intiranan amo in ikadawhat sin kitanyo sin mga karayawan dirihilon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagsambahayang 5 waktu atawakan mga kasunat-sunnatan hakalagbuan sin sambayang mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala asal ko tungbasan na sin Allah subhanahu wa ta'ala
amuin tumunay ko simbiya mga daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, asal na ko tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumagawa, aon day sabding ha mga amuin pakaradyaan, alam sin sambahayang amuin daran pagbatbaton sin kita niyo, inikatan, ayaw na ko masusata, tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aon paiddan niya, aon kalagduan niya. Tumagna ko magtakbir, tumagna ko magpamulong si maas magkabira, amoy kabaksahan sing kaibanan. Sambil ko magpatiha, magbasa Quran, magsujud, magruko, magsalam, magtahiyat. Inyaan katan, aun tungbas dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaingatan mo baha, hawak to ko timakbir, aun na magtuy tungbas mo dinon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun na magtuy janjiun kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil amuin, sabbut hadis, in hadis ini amuin day nga mga kaibadan ulama, piyag marayaw nila, aun lisab kaibadan mga ulama, long nila malammas. Sumagawa, bukon dayat to amuin sabab mahinang di na manjari sabbuton si kita nyo. Karna in hadis long ta malamma, in ini manjari tanyo, long tabi mga pangawaan, pangadjian, padduman, nalawsin Rasul sallallahu alaihi wasallam kulang maglabi man salla 40 yawman fi jama'a yudriku at-takbirata al-ula kutibat lahu bara'atan. Hadis ini nasabut isiyo-siyo niya in makasambahayang kapatan adlaw sarta in pagsambahayang niya on jama'a. Yudrikut takbiratal ula sarta nakaawot siya sin takbir panagnaan hati niya. Pagpuas, pagtakbir sin imam, magtuy siya nakasud ti makbir. Magtuy na isulat kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kutibat lahu bara'atan. Magtuy isulat kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in dua kalappasan. Uno in dua kalappasan isulat kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in bara'atum minan nar. Amo in malappas siya, amo in piyagmuhot-muhutan sin kamatauran, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ini sababan may tanagtuyo-tuyo imano siya mag-ibadat asupaya sadya. Malappas, amo in haasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumtumahawak tukaw, amo in nakawot takbir, mapuas sin pagtakbir sin imam, asal na kaw janjian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malappas ko apinar ka jahannam. Damikyan mga kiauluhan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa bara'atum minan nifaq. Bangkaw nakaawot sin pagtakbir yan. Dahil nga mga kapaiddahan niya, magtuy sulaton kay mo sin in ikaw malappas ha kasakitan sin munafik. Amo in sakit nifaq ini, piyagpatilibunan sin mga sahabat, karna in mga sila amoy munafik, amo na ining kamasukkalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sambil inilimpal sin Allah subhanahu wa ta'ala, alam sin Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Bunal tuod lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga sila nagdarasakit lang niya kamunafikan, in sila dito katamag, hula-hula, habibiyan sila pinarka jahannam. Kaya kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, pagtakbir mo sadya, magtuy kaw, aun tungbas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil amuin, pagpuas mo magtakbir, mamungko sing kabira, amuin pagpamungon sing kaibanan, sambil lang tabi ang mga pag-iano nila, du'aul istiftah. Amuin kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Na ini, amo in nasabbot sin Ibn Umar radiyallahu anhuma in aghniya bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam idh qala rajulun min al-qawmi Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Law sin Umar Ibn Umar radiyallahu anhuma nakaminsan lang niya in kami nakasambayang lang ni sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam. At tatkala lang niya aun hambuok kusog innamong siya halawm sin sambahayang Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Naman jari pagpuas sin sambahayang
magtuoy in Rasul sallallahu alaihi wasallam na nga subo. Manil qail kalima kada wa kada. Isyuta lang niya in nagkaptangan sin kabira yatto. Isyuta lang niya in namung sin Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ampain ari sin usog ana ya Rasulullah. Aku lang niya ya Rasulullah. In jawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajibtu laha wa putihat laha abwabus sama. In ari sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, na-ajaib ako lang niya. Na-ajaib ako lang niya, kyublaan ako lang niya. Hasababan lang niya si pagpamong niya to subaha, biamoy lang ta kabira yato. Naukab lang niya in kalangit-langitan. Naukab lang niya in kalawang-lawangan sin langit. Hakar na akalagbuan sin amuin kabira yato nasabot sin usog yato. Na mga kiaulugan sin Allah subhanahu wa ta'ala, minsan bahahati ko, punong tanyo na imano siya di alam sin dunya ini. Punong tanyo na mga scientist di alam sin dunya ini at akala pangadjion nila bang biyariin maukab in mga kalawang-lawangan sin langit, di nila karausan ukawon. Sa sumarawa in ikaw, amuin nagsambahayang kau namong ko sin kabira yan, kaya kausan mo yukab in kalawang-lawangan sin langit. Amo yan in kalagbuan, hati naman ng joki, sin India mo kabtang alam sin sambahayang mo yan. Malaggo, bang malaggo, hati niya malaggo, kay sabintong bas kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpuas mo naman magkabira, lang si maas-maas, ang pakaw mamassa na Fatiha. Fatiha, mamassa ko Quran. Kaya ingatan mo ba, imbyas sa mo yan? Fatiha yan, iban sin Quran yan, amo yan, imbiyay ta si mga ulama, sifaun likulli da. Amo na yan lang niya, inubak, hakatan lang sa sakit. Simurain sakit, batin, iban sin zahir. Nakakatapok, iban sin nakakatampal, ubatan sin Quran yan. Bang aon so pa, mabiya mga sakit halom si pangatayan mo yan, di ko makatanam. Amoy bang di mo mahinang. Amo di ko makatanam, pagkahi mo mano sa sumanliyang tumaas, igilon mo, jingkihon mo, limuton mo, pakusukay pagbasa mo Quran. Bang kau di makaraos magbasa Quran, pagsambahayag kau kan na magsambayang magbasa ko Quran. Na inut-inut yan ubatan sing Quran, amoy magkawas ng walang sambahayang. Damikyan, insiya, uwat sa lagbo-lagbo, bukon sadya nakakasipog, sambil nakakatampal, uwatan niya. Uwatan si Quran. Amoy Fatiha na sabot mo yan. Amoy biyaitaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma adraka annaha ruqyah. In Quran, in Fatiha yaon, uwat siya sa lagbo-lagbo. Akanda ayaw maino-ino imano siya on waktu in siya lang ta before sumambahayang makalanam siya sakit baran. At tawakan sumakitin niya sa sumakawa pagpuas niya sumambahayang malawa makaino-ino, maino-ino siya. Ayaw na ko maino-ino karna in sambahayang amuin halam si sambahayang yan nagbatbat ko Fatiha, nagbatbat ko Quran, akanda kya ulian in sakit ka na naman mo mapuas naman si sambahayang asabab sin pagbasa mo Quran yan. Amo yan in kalagbuan sin sambahayang mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala madawhat paid datong bas sin mga mano siya nagsasambahayang. Sambil mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in bumuko, in magtidal, in magpamong siya amuin lang ta. Rabbana walakal hamd niya tutakaratong bas amuin ari sin Rasul sallallahu alaihi wasallam gufira lahu ma taqaddama min dhanbi yampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusan niya limabay. Sambil siya umawot sumambahayang amuin hapagsujuran na siya mamung siya lang tasin biya mga pagpamungon kabiyak saan subhana rabbiyal a'la. In subhana rabbiyal a'la mun piyamong mo yan aun datong basin Allah subhanahu wa ta'ala irihil kaymo. In ini kawakan sing kita niyo tafsir sin Imam Al-Qurtubi, damikyan na tafsir sin Imam Al-Tha'labi, hawakto nila tafsiran in surah sabbihis marabbikal a'la, kawakan taniyo hababaan sin kitab aun dito nakasulat amun nila yan tungod sin ini. In ari ruwiya an Ali ibn Abi Talib
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب سورة سبح اسم ربك الأعلى. كرواية دينكن علي بن أبي طالب صلت إنسيا لونيا إنغينيا إنك أونا لونيا سن رسول صلى الله عليه وسلم matari siya longnya masub siya longnya hasura sabbih isma rabbikal a'la sambil longsin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa awwalu man qala subhana rabbiyal a'la Mikail longsin Ali ibn Abi Talib iban longnya impanagnaan namung longnya sin subhana rabbiyal a'la amu pagpamungon mo alam sin sujud mo yan, impanagnaan namung yan amuna malaikat Mikail. Naroon mayan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Rasul sallallahu alaihi wasallam magtuy niya tiyawag in Jibril, ya Jibril, akhbirni an thawab man qalaha fi salatihi aw fi ghairi salatihi. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyasunin Jibril, ya Jibril, baita iya kulaw niya bang uno intong basin tao namong lang na si subhana rabbiyal a'la simula lang niya halaw sin sambayang iba sin harwa. In jawab kana sin Jibril alayhi salam, ya Muhammad, ma min mu'minin wala mu'minatin yaquluha fi sujudihi aw fi ghairi sujudihi illa kanat fi mizan hasanatihi athqalu min al-arsy wal kursi wa jibali dunya. Allah. In jawab kana sin Jibril, o kaulong niya Muhammad, wayroon lang niya day nga mga bariman usog, wayroon lang niya day nga mga bariman usog iban sin bariman babae imamong sin subhana rabbiyal a'la hasujud niya atawakan harwa in buat malayng kanlong sin Jibril in yakto hatimbangan nilong niya marayaw labilong niya mabugat haaras sin Allah Ta'ala iban kursi iban sin mga kabudburan sin dunya sabab mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala imano siya aun dua timbangan niya titimbangan amoy hinang niya marayaw iban si titimbangan hinang niya mangi naarapon bang saupama intimbangan niya o namun hinang marayo mabugat, marayo intumbas kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Arapun bang intimbangan amun hinang niya mangi, labi mabugat, piya kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukun marayo intumbas kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inari sin Jibril alayhi salam, impagpamung mo subhana rabbiyal a'la yan, labi siya law niya mabugat. Haaras sin Allah ta'ala, iban sin kursi sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban lang niya minsan, piyagpunta na in mga kabudburan alam sin dunya ini at kala ipag-away taniyo pakalima subhana rabbiyal a'la di ramakaharin in mga kabudburan alam sin dunya ini labi ramabugat in subhana rabbiyal a'la abun piyamong alam sin sujud mo yan. Wayroon pa na marahil ito subpatan pa sin Jibril alayhi salam impamong niya wa yaqulu Allahu azza wa jal sadaqa abdi ana a'la fawqa kulli shay. Ampalaw sin Jibril mamungin Allah subhanahu wa ta'ala bunal law nin ipon ko. Ako na law niya in sa taas-taas hakatan uno-uno. Ampa umiyan in Allah subhanahu wa ta'ala ishhadu ya malaikati inni ghafartu li abdi wa adkhaltuhu jannati. Ang pamamungin Allah subhanahu wa ta'ala, saksi kamulong niya mga kamalaikatan ko, o mga sabarang kamalaikatan ko, saksi kamo. Sin imbunal to dinakulong niya, yampun ko na inipon ko, nagpamung subhana rabbiyal a'la, sambil law niya pasurun ko siya palang sisulha ko. Sugpatan pa sin Jibril alayhi salam. فإذا مات العبد القائل سبحان ربي الأعلى زاره ميكائيل كل يوم في قبره. Apabila lang sin Jibril mapatay, mawapat na lang niya inmano sa inipon sin Allah Ta'ala amuin nagpapamong subhana rabbiyal a'la yan, bisitahon siya lang niya si malaikat Mikail tiap-tiap adlaw lang niya hapuran sin siya.
Adlaw-adlaw, jagahan siya si Mikail. Sibsiwon siya. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang talong tabi ang mga kita-kitaon, piunta niyo na in sa lagbo-lagbo manusia, nagdarasin darajat malagbo nilang sin dunya, ianong ta na presidente mamisita pakuhur mo, uno na sadya bahain mga sasagbutan, babantukan kay mo, ikuan lang niya, bisita lang si presidente. Ta sumakawain niya tumujarad manusia ra, di niya kakausan bisitahon. Minsan pagkay na manusia, di niya kakausan bisitahon adlaw-adlaw, karna ataod sininang niya, karna sintaod sin kabisihan niya, sa sumakawa, tumtuma, apabila kung magpapamung, subhana rabbiyal a'la, may pagpamungon, masujud mo yan, malaikat Mikail, in bumisita kay mo adlaw-adlaw. Amuin malaikat, liagdo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil lang si Jibril alayhi salam, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حَمَلَهُ عَلَى جَنَاحَيْهِ فَأَوْكَفَهُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ. Long sin Jibril, banglaw niya dumagpak na in adlaw kiamat, dumagpak na long nin adlaw paghisab, inhinangon sin malaikat Mikail, dahon in tao nagpapamung subhana rabbiyal a'la yan. Dahon niya in nagpapamung subhana rabbiyal a'la yan, iusal-usal si malaikat Mikail in dua pikpik di pangbuhat. May tabuhaton si malaikat Mikail karna dahon niya matto paalupan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahon niya matto in nagpamung subhana rabbiyal a'la paalupan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain malaikat Mikail magmuhot-muhot, amuin mangayo bangman, mangayo idin bangman, masyapaat niya imano siya nagpamung subhana rabbiyal a'la. Amuin pamung niya, ya Rab, syafi'ni fi, ya Allah lang niya, tukuti ako imbang man, masyapaat ko lang niya, intao nagpamung subhana rabbiyal a'la yan. Kita kau bang uno, injawab sin Allah subhanahu wa ta'ala pa Jibril, pa malaikat Mikail. Wayroon nag isa dua, in Allah subhanahu wa ta'ala, magtuy siya biyaitaan sin Allah Ta'ala, syafa'tuka fihi idhab bihi ilal jannah. Injawab ka na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, idinan tanakalong niya, tiyukutan tanakaw, katto nakalong niya, daha na mattuin tao nagpamong subhana rabbiyal a'la, pasulga. Wayroon na hinangon mo uno-uno, bangkaw tao nagsasambahayang sabab daran mo magkawatbat inbiya kalima ini. Wayroon hinangon mo uno-uno, malaikat Mikail pa induma kay mo matpasulga, hatdak man ko sumud sulga. Wayroon na, mag-ukab ta kong silawag. Amo ini ing kalagbuan, dahil nga mga kalagbuan dirilon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, na tumtumon sin kita niyo ini, tung basadya ini sin mga biyabat-bat mo lang sin sambahayang ini. Wayroon pa, intong basin Allah subhanahu wa ta'ala, amo inti mo na iko sin pagdaakan niya sin sambahayang. Na habiyayaon mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, asuhun taniyo yung ginawawaran sin kita niyo. Uno, kakausan taniyo pabahay ibin sin bahayang, kakausan taniyo pabaha di palindo ko ni sin bahayang, kakausan taniyo pabaha amuin ipagganti sin bahayang, asarabag sadya sin liso ka na naman sin kita niyo. Uno, kakausan taniyo pabaha ibin sin bahayang, asarab sin kabisihan sin kita niyo maniyo tiyo, habiyat tu na indiyong sing kita niyo, amoy tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala, irihil niya pa mga tao nagsasambayang wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum kaya fawzal mustaghfirin astaghfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والكربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين أما بعد فيا عباد الله يقول الله عز وجل في محكم تبيانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasababan sin kabisihan, kalamahan sin pag-iman sin kita niyo, aun waktu kalupahan taniyo na in magsalawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sumagawa at tatkala in ikaw amuin tao nagsasambahayang timutunay sindi akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sambahayang ini amuin di mo magkahinang salawat sa bangkaw nagsasambahayang, siya inhuminang sabab amuin makapagsalawat ko para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin tiap-tiap sambahayang mo, pamungon mo kahinapusan sin lingkod mo, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, in ikaw nakapagsalawat na para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno baha, kahingatan mo baha bang uno inlagbo sin tungbas sin magsalawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kahingatan mo baha pila na sadya in mano siya nasakit. Pila na sadyain mano siya, amuin, hasawab si problema niya, di na siya magtutay nga tambang unin hinangon niya, o pakaiba na nasawab si mga depression, pagkala naman niya, kawi niya, makatalit na siya magpakamatay. Sumakawa, liw na sa niya to sin pagsalawat. Hari ikaw makasambahay, di na ko makapagsalawat sa awak to ko nagsambahayang inyat to, mahinang sabab makapagsalawat ko para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaingatan mo baha, amuin kissa kato taniyo si mga ulama, amuin akin nila kissa waqi'iyah, amuin hambuok usugyaon nagdara siya, sin problema sa lagbo-lagbo. Di niya nakaingatan bangunin hinangon niya, kawi niya. Sabab in siya, tao, miskin, nagsusukay-sukay, haambok building, sambil biyaitaan siya, sintagda po sin building, pagkain siya, way nung nakabayad. Biyaitaan siya lang niya, bangkaw lang niya rin makabayad, tawakan makabayad siya ibang sindi, paigon na siya, kinsum asar, puas asar. Doon mayan, sambilin siya, nasusana, di niya nakaingatan, o hinangon niya, di siya kaingatan, bangkaw lang siya kumawa, sabab paigon na siya, ibang sinahli niya, papaglainon na siya. Doon mayan, nagbang na asar, sambil siya na ngayon na bang makato, karna matto pa masjid sumambayang asar. Sakali, aun nara niya nagdungan, amuin pang daig niya, kapitbahay niya. Sambil siya alam siya, sindiya mga pang daig niya, assalamualaikum, makato, assalamualaikum tuan. Wayroon niya, jawaban. Wayroon niya mga diyo mo, kasabab sin problema, malagbo diarasin siya. Sambil sila sa masjid na nambayang asar. Pagpuasin asar mayan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyaitaan na sa sin pangdaig niya, uy makulong niya yasip, uy mo siyang baglong ni salam ko. Injawab ka niya, asabab lang niya, malagbo lang ni problema, diarako ini. Karna lang niya, makabayad ako'y bansindi, sabab napahil-pahil ko lang yung pagbayad, sabab sinong niya sing kakulang kamusan, paigon na kulong niya pinsum, puas asar. Doon mayan sambil sinaminui, sambil yarutan na kinsum. Na impang daig bayan niya yaon, inaki, biaragbos lang niya, tiutuod lang niya si Kikoy ni. Biaragbos on lang niya nag-aakas-akas kako, insumambayang lang niya dito sa bak masjid. Nabang mga kato, iarad niya.
Sambil impang daig niya to napahan si pak masjid si Mambahayang. Pagkat tumat to simpang daig niya, kita simpang daig niya, nakapagbak sila magbalik, iwan simbakay niya, mauway na. Amun bakas iwan niya nagkasilasa. Salta imbakay niya yato, inkiaunan nabiyaon, nahinang nabiyang mga kato, tawar kanan. Nagkarayahan na, mataod niya mga usaha, mataod niya kumpani. Sambil biyaitaan siya, simbakay niya yato, mimbar kanan, long niya tuwan, bangso pa, malong niya, aon kakilahan mo, taulong niya, mabaya long niya, magkalagyan long niya, paghuhulaan, aun long niya, piatindog, long niya, building. Sa suko long niya, sin naghuhula doon long niya, wayroon long niya, bayaran niya katan, tumigilaw katan bayad, libre. Pagdug, simpang daigbay, magtuy niya katumtuman, imbya mga usog yata mo nagdara problema. Magtuy siya nag-us-us, binuy pabay, ang panabiyaitaan. Long niya, aun ako long niya bagay, naranag back long niya, aun kuno long niya building niya. Naman dyan long niya, in-building niya, tulong niya, ya tindog niya, kalnalo niya, paghantian si mga tao, amo hindi makakaus magbayad. Biya miskin mga malangkato, kulang kaus. Katanong niya libre. Pagdungog sin amo in nagdara problema, yato in akin niya, wayroon lang niya nagpatup, duwaing nung na si mga wakto ini. Sabab nagbak sila, iwan simpandaig niya ito, kaya waitaan niya, wakto asar, salta, biyaitaan niya, pag kinsumon asar, paingon na sila. Sumagawa, nakarato yung pandaig niya, biyaitaan simbiyato sin insya, manjari maglain matupalibre yato, long sin usog nagdara problema yato, wayroon lang niya dugaing, nagpatop lang na si mga wakto, ini bang bukod Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdungog sin asawa, sin amoy nagdara problema yato, long niya sapahan ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon lang niya dugaing, limunas sin problema, sin banakulong niya, pangbukol lang niya, kasabab-sabab sin pagsalawat ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Amuyat to mga kiaulungan sin Allah ta'ala, ilaggo, sin salawat, sulbon niya ingkatan, sin kasusahan mo, na hari na kita niyo makasalawat, bangkaw tao nagsasambahayang, gantian kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na pagsambayang mo yan, pila wakto sadya ko magsambahayang makalima, lugaing pa yung sunnat mo, amoy pagpamungon mo, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inya ang salawat, ang buok yan, amoy mga lunas, ha problema sin ikaw. Na mahuli mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayon tanyo po Allah subhanahu wa ta'ala, ibang man, murah-murahan, yan po sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipardusahan sin kita niyo, iwan sin piatap-tap sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ibadatan niya, ibandilan kita niyo kasay, iban sin kusog tungunay sin mga perdaakan sin siya na mahuloy, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم الأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوات يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم ثبت أقدامنا على دينك وعلى طاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.